Ngiyalibingelela abathandekayo kulesi sifundo sethu esiqhakathekileyo isifundo sesithupha kuleli ikota okhuluma lani umfundisi uJini lonxusa engilaka ubana baziveze. Sithanda ukubingelelana sihlobo sibonga umlimo ovumileyo ukuthi sihlangane njalo kusona lesi sifundo. Mina engikhulumayo ngAmos Maforo. Babukeli labalaleli sithanda ukulibingelela silamukela kusona lesi sifundo okhuluma lani nguElder uClinus Maphosa. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu uJesu. Sithanda ukubonga umlimo sesiphile futhi njalo elinye ithuba ukubana sihlangane sifunde okunye ngoJesu okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lomthandazo. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sindiso thandekayo sithanda ukukubonga ngamathuba njengawona la osinika wona kubana sifunde elizwini lakho. Sikhulekela kubana ngalona leli lizwi sengathi singahlanjululwa silungele umbuso wakho sisondele kangaka. Siphathise ngesiqu sikaMoya eNgcwele, uphathise abalaleli, uphathise ababukela endaweni zonke. Usenzele kahle sonke ngelihle igama lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlangana njalo kulesi sifundo sesithupha njengalokho ngichilo ngaphambilini. Esilesihloko esithi ngizavuka. Ngizavuka. Akusifundele amahubo u12 ivesi elika 5. Verse 5. Khathesi sengizavuka, kutsho uJehova, ngenxa yokuncindezelwa kwabayanga lokububula kwabaswelayo. Ngiza kubavikela kulabo ababacukuluzayo. Siyabonga. Ithenza uvela kanjani? Abacukuluzayo. Abacukuluzayo. Nxa silalele lesi sihloko bathandekayo, kulindiyane ekufundwa ngekhanda isifundisani ngobubi obabusenzakala, ukungalungi, ukudlova, ukuncindezela, ukucukuluza njalo kwebalile laphana kwesikhathi somlobi lesikhathi sethu. Kuyini esingakuqathanisa ngalezi zinto zozibili? Esikutholayo mfundisi indaba yokuthi indaba yocuku yokuncindezelwa kwabantu yahlala ikhona kusukela ekungeneni kwesono ihleli ilokho ikhona. Kuthe ngesikhathi sama-psalmist abalobi bamahubo laba bephila labo bahlangana lakho lapho abantu ababekhangelelwa phansi, abantu intandane zincindezelwa, abafelokazi bencindezelwa, labangela lutho abangela nzuzo bencindezelwa. Uphange ubuye kithi even ngesikhathi sikaJesu yakuthola ukuthi kwakukhona kunjalo. Ubuye kusizukulwane sakhathesi lapho umuntu ongela mali akhangelelwa khona phansi, ongela lutho kumbe ongela notho kumbe ongafundanga kumbe umuntu ongela mandla akhangelelwa khona phansi. Ngithole ukubana itheme yona le uNkulunkulu ihleli lokho ikhona. uNkulunkulu laba bantu baduzane nenhliziyo yakhe, uyabathanda, bayinhlamvu elihlo lakhe. Uthi yena njalo akayikwala ethule, uza kuvuka. Umpikitsha wokuvuka ngumuntu obehleli phansi kumbe umuntu obelele ebese sithi hayi sengiphaphama ukuthi ngi-address kumbe ngidile lelo lutho, ngiphume le solution kumbe ngiphume lecebo lokuthi abantu laba basizakale ngayiphi indlela. Yikho ngikutholayo lapha. Yes. Ukungezelela khona lapho sinanzelela ukuthi ukusukuma kwakhe kasukumi ngesikhathi esifuna ngaso. Ungananzelela kuyafithizelwa indaba yokuthi ngesikhathi esifaneleyo. Kwangazathi kwezinye izikhathi abayanga labaswelayo ngabantu laba esibabamba buyekethe ukuthi akula muntu ozabamela. Kodwa sithola ukuthi umdala wezinsuku uyaveza ukuthi uzasukuma amele indaba yabo. Yikho okwenza inkulumo yakhe leyi nxa siqathanisa lo 2 Peter 3 verse 9-15 sifundani ngesimilo sikaNkulunkulu labantu abahluphekayo. uNkulunkulu nxa sikhangele even lathi khathesi okwenza ukuthi uJesu engabuyi ukuthi kalibali isithembiso sakhe. Okunye sikuthola lapha nguNkulunkulu obekezelayo engafisi ukuthi kube lo yedwa zabhubha. So uNkulunkulu uthi yena khathesi manini anti sisambuluza
mbuluzani kodwa siyeza isikhathi uthintile udade lapha ukuthi sizafika isikhathi lapho engizakuza khona ngizokwahlulela ngeqiniso ngasahlulela ngefairness. So ukungaphathani kuhle kumbe ukuncindezelana ukwenzelana ucuku isikhathi sizafika kuphele njengoba sikhangele emhlabeni izinto nxa zisenzakala kade singibe lecala kumbe kuthini icala linganga banjwa ngendlela enhle kodwa uThixo ulokho esendaweni yakhe katshintsha. So yena uyawubukela sengani hayi kulalutho lwenzakalayo. Yes. Kodwa sazi bona umisile sakhe ini isikhathi. Yikho akutshoyo ukuthi singakwenza konke azithulele sibona ngani uyisayizethu hayi uthi isikhathi sizafika lapho azakuma khona amelane lalabo abaxabana lalabo abantu abangelamandla. Yikho mfundisi lokho efithizela ukuthi abantu laba abazintandane ngoba oloyise ulayo ngameli angithi phela lo yintandana kalayo ngameli ongamlwela lo umfelokazi akalayo indoda engameli kodwa uJehova uthi ngizakuma mina ngibamele ngizakusukuma ngilungise izinto ezitshekileyo. So loba sisenzani singabaphathi asazini ukuthi ulokhona usuku lwani lokwahlulela. Asike siboneni khona lokho likhuluma ngakho ukusukuma kwakhe uthi kwenzakalani. Sizakhuluma kabanzi awusifundele amahubo ngo-96 verse 13 sizibona kuyini esikufumanayo kulama verse ngokusukumela laba abantu abangabayanga. 96 verse ngelika 13. Yeah. Verse 13. Sizahlabela phambi kukaJehova ngokuba uyeza. Uyeza kuza kwahlulela umhlaba. Uza kwahlulela umhlaba ngokulunga ahlulele abantu ngeqiniso. Sizwe esithini ngalokho ebekade likhuluma ngakho. Kukuvelana ukuthi ukusukuma kwakhe. Right. Yes. Ukusukuma kukaJehova ngokokulungisa izinto nguyoza kuyalinganisa. Lapho ungani kutsheke khona ekusukumeni uthi uyabuye ezokwahlulela ukuthi ayi judgment nxa esebuya uNkulunkulu esesahlulela labo abancindezeleyo lalabo abancindezelayo abeselungisisa avuzise labo ngokwenza kwabo. So sihlobo esithandekayo yiloba kuyini esikwenzayo asazini ukuthi akuyikuphelela ekwenzeni kuphela kulo mvuzo ozovuzisa uyeza azokutsho ukuthi hayi lapho kwakumele kwenze. So kuya ngokuthi uphethe njani abantu. Asazini thina esilamandla ukuthi sikwenza njani esilemali esikuposition le engcono kulalabo ukuthi siphatha njani abantu laba babone uJesu kithi. Yikho uNkulunkulu akukhalelayo kwezimilo zethu. Ukungezelela khonapho sinanzelela ukuthi ekwahluleleni kwakhe sithola ukuthi abantu lapha baza kukhululwa ekuncindezelweni. Yes. Okungangokuthi kathesi balaleli lababukeli kungabe kukhona okungasiphathiyo okwethu singakwenza ukuthemba ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uzalungisisa izinto. Siyabonga bathandekayo njengoba lisizwa izikhulumi zekhuluma lapha ukuthi ukusukuma kwakhe kutshintsha izinto. Lizananzela abalaleli nxa singakhangela imbangela kaverse 5 le okuyikho okwenza bana kulotshwe ngokusukuma kwakhe. Ungabuyela kuverse 1 usiya verse ka 4 uhlangana labantu abakhuluma amanga ngomakhelwane babo, uhlangana labantu abancindezelayo, uhlangana labantu abazigcajayo. Ikakhulu verse 4 ethena na laba bathi sizanqoba ngolimi lethu. Alright. Imilomo yethu uthi sasebenzisa imilomo yethu ngoba ngeyethu imilomo le. Ngithathekiswa ngumzila wokucina othana ngubani ongasibusa na. Ngubani ongasibusa na. Ungananzela amabala wona lawa ngubani ongasibusa na. Wathathi kuSamuel chapter 6. Umzila wokucina kaSamuel chapter 6 ulamabala phoso uhambana nawona lawa athini. Azange ngikuluze bona singawubala kodwa ngicela hlayivule kathesi. Ngifuna nje ufuna umzila wodwa kaSamuel 6 okucina. Samuel chapter 6. Yes. All right, Samuel chapter 6 verses. Iverse okucina kuSamuel chapter 6. Umzila wokucina kuphela. Umzila wokucina pho ngubani ongema na.
pho ngubani onganjani Ongema na. kungemva ubana sekhulume ukuthi amayezi aza kugoqwa njengomqulu baza kubaleka baye ezintabeni ngaphi nxa esesukumile Ubani ozakuma. ngubani ozakuma laphana then uchapter 7 abesephendula ubani ozakuma laphana lapha nxa sikhangelele ivesi uchapter 12 esekhulume ngabantu abazidakisayo abantu abanjani njani abalemlomo yabo abathi siyasebenzisa umlomo umbani ozasibusa uvesi 5 abesephendula laba ozasibusa yikho balaleli sathi singakho sikhangele ukuthi lanxa ungaphatheka kabuhlungu kangakanani uJehova nxa sesukuma uza kwenzani esaxoxa kabanzi ngakho kathesi silandela lapha ngokusukuma kwakhe lezi zinto ezakwenzakala phezu kwabantu abathwele nzima akusifundele ke uMahubo 18 verse 13 kusiya ku15 Verse 13 uJehova wakhalima esezulwini ilizwi lophezulu konke lavimbanisa indawo wachiba ngemitshoko yakhe wahlakaza izikhathi zombane ezinkulu zabalalisa ucaca yes akukhangele u76 verse 3 lo 4 76 verse 3 lo 4 lo 4 76 verse 3 khonapho wayephula imitshoko ebenyezelayo izihlangu lezinkemba izikhali zempi verse 4 uyakhazimula ngokukhanya ulobukhosi obudlula izintaba ezingcwele ezinyamazana ufunda verse 12 verse 12 ayesithi lapho verse 12 uyephula ubuqotho bababusi uyesatshwa ngamakhosi omhlaba uma esesukuma lapho yephula ubuqotho banjani babusa ngithi 144 ufuna verse 5 funda verse 5 usiya ku7 144 verse 5 yahlukanisa izulu lakho o Jehova wehlele phansi thinta izintaba ukuze zithunqe intuthu thumela umbane uzihlakaze izitha phosa imitshoko yakho zichitheke yelula isandla sakho sisuka phezulu yelula isandla sakho sisuka phezulu right ngihlenga ungikhulule emanzini alamandla abezizweni siyabonga amavesi la wonke alokho elandela ivesi esisungule ngayo ivesi esungule ngayo ingumthandazo ukucela kwenza njani ukukhululwa ezandleni zezitha lapha inkosi iconjwe njani kula amavesi imfanekiso esetshenziswe lapha isifundisani ngokuzimisela kwakhe kubana asukume akhulule abantu bakhe ebunzimeni indaba elethwa lapha indaba yebutho uJehova uconjwe waba libutho ethwele inkembe ethwele imtshoko esiyakulwa njengoba sikhulumile ukuthi uza kusukuma alwele laba abancindezelwayo ungakhanyela umpikitsho nxa esesukuma vele embalini lapho asukuma khona akuzange kube kuhle yes ungaya kuDaniel ngo12 simthole sukuma abantu abakhe nxa bencindezela uyasukuma uStefano ngikhumbula ekhandwa ngamatshe uthi yena uyambona emi ungabala iBhayibheli ezikhathini eziningi ubonakala ehlele esandleni sokudla sikaba but nxa wathi ekhandwa ngamatshe uStefano uyasukuma wayincindezelwa uStefano uyasukuma ame lapha sukuma khona ulibutho eliyakulwa ende lapha lwakhona ubuye enqobile alright okunye ngikutholayo kungezelela lapha nokuthintwa umuntu omdala ukuthi uza kukhwaza ukukhwaza kwakhe uza kukhwaza ukulolaka olumangalisa ngezinye indlela uThixo nxa esebuya kuzazamazamisa umhlaba wonke ngezinye indlela labo abayenza okungalungi umvuzo ukhona so ngezinye indlela babukeli labalaleli ukuthi lo uThixo esimkhonzayo ulibutho njalo usekuthintela phana ukuthi uzahlulela
nguye umahluleli omkhulu. So ngokutsho kwenu ukusuma kwakhe nxa kuthiwa emlonyeni wakhe kuphuma iziqhotho Amanzi amaningi. Hayi kamaku. into ethambileyo yini Hayi, ingozi. lamalahle achisayo aphuma emlonyeni wakhe Kuyabe kule ngozi. uthumela imitshoko yakhe kuthiwa ngitsho lo Davida kazincomi ngokuba liqhawe kodwa ke udumisa uNkulunkulu ngamandla akhe u18 verse 34 uthini uDavida 18 verse 34 unanzelela ukuthi amandla wonke asuka kuThixo. So lathi lapha babukeli labalaleli esikunikwayo lapha nxa siza kuyibala verse 34 uthi yena lapha evesini ngelika 34 ufundisa izandla zami ukulwa impi. ufundisa izandla zami ukulwa ini Izingalo zami zingaligoba idandili lethusi. right all right ufuna ukukhuluma Hayi sisonke engiyakhona ukuthi uJehova lo esimkhonzayo kaso Jehova uncindezela. yes Yikuthi abanengi mfundisi Mlilo abancindezela abantu babuya basebenzise leBhayibheli futhi uncindezela yini yes. abantu kodwa sikutholwayo kanjalo luJehova. Lapha sukuma khona nxa iselungisisa izinto. yeah Libutho elimangalisayo uJehova. Yeah. Ungakhangela vele even ungakhangela ngegeography ukhangele okuphansi khona imlilo yodwa phansi izikhali zayo. Yeah. Nxa wawukhangela kuGenesis chapter 6 eseletha uzamcolo kuthiwa kwaphuma amanzi adabuka phansi kulezi impompi zamanzi amanyane. Nxa usukhuluma ngokubhidlizwa kona lo mhlaba ekugcineni kuthiwa kuza kuna izulu lomlilo. Angithi phela omnye umlilo wakhona usuke phansi. Kwenzakala futhi ngesikhathi sika Lot eSodoma leGomora. Ngiyekuthini izihlobo ezithandekayo ukuthi simelane laleli butho kungangcono sibe sehlangothini lwakhe. Ungqoqwani ngowakhe angasebenzisa ukuthi alwe ngawo. Ngeke ngananzelela ngesikhathi sezulu kumnyaka ona lo odlulileyo. Kuke kwaba kuke kwaba le hailstorm. Isiqotho. Yazi ubonke umlimo lezinto zakhe nxa isefuna ukulwa azisebenzisayo ukuthi alungisise kumbe alwele labo abancindezelwayo. ngiyathathe ukuthi yebo mina nginanzelela ukuthi kwezinye izikhathi mfundisi ngendlela umpikitsha ovele ngayo okaThixo nxa esilwa kadingi kuncediswa kadingi kuncediswa. Ungananzelela abanye silevesi yethu ukuthi lawe ncedisa uNkulunkulu uncediso zincedayo but sithola ukuthi ungafunda kuDavida uDavida umthombo wamandla akhe sekudumiseni Hlabelela lekukhulekeni ukuthi lathi thina okwethu ikudumisa lokuhlabelela lokukhuleka. uNkulunkulu nguye kuphela ozasilwela kasimthembeni ngesikhathi esifaneleyo simdumise ngesikhathi esifaneleyo uyakuqeda lokho kadingi kuncediswa. ngiyabonga ukuthi uhlawaphendula umuzi levi ufuna ukubuza ukuthi nxa wena ukuphumela mbani umthombo wokudumisa wakhe suveze bana uDavida wenzenjani wamdumisa uNkulunkulu kwaba umthombo wakhe kule ngozi bani ufuna ukungezelela khona lapha kuDavid. Nginanzelela ukuthi uDavid walwa izimpi eziningi wayinqoba waba mkhulu kodwa sithola lapho ukuthi uDavid akazange asebenzise maybe skill ukuthi ulwazi lwakhe wayejule kakhulu kuThixo. So lathi kathesi ekuncindezelweni esikikho babukeli labalaleli akungayi ngokuthi thina ngasiyenze kwathi but kasiyeni kuThixo kube nguye kuphela osinqobelayo. Ngitsho labantwana bakwaIsrael siyakhumbula nxa babebhodi imiduli yeJericho babehlabelela sithola ukuthi amandla ayesekuthi nani lapha sikhuluma amahubo ukuhlabelela khona lokhuyana kwakungeyinye yezikhali zokulwa. Siyabonga bona sokuthinte bona uhlabelela kwezikhali njani zokulwa lokuveza ukuthi uDavida wayeliqhawe Amen. nalamhlokho lokho ehlonitshwa koIsrayeli kodwa liqhawe njalo akafaki kube ngokwakhe ukuthi kube ngobukezwayo. Yikho thana izandla zami zifundiswa bani uNkulunkulu okulwa kulangozi bani singakhohlwa onguye ongumthombo na njengoNebukadneza. Esikhathini eziningi ngabe yikuqeqesha kungabe yikuthi siphumelele sithola amandla kuqathekile ukuthi singakhohlwa umthombo osinikezileyo konke lokho ngoba ingozi ebakhona ukuthi ugcina sufuna ukukhonzwa wena. Banengi ababelemali njengoba uthintile uNebukadneza uthi sehamba uthi
ayisimina engakhileyo Yeah. engenze konke lokho kwahle kwathanca enqonweni lapha uJehova kafuni ukuthi abelane labantu udumo lwakhe nxa kulolutho oluqatheke uJehova ukuthi yena yedwa ngoyedwa meladunyazwe ungaba lemali ungaba lempilakahle ungaba lakho konke Yeah. lesisebenzi lo asazini ukuthi sikunikezwe nguJehova simele ukhona lapho esimele siye kuye khona silethe udumo kuye lamandla wonke iaccount siyayinikeza komunye othile okunguJehova. Siyabonga ukuzwa lokho maforo. Actually yikho kwawisa uSathane. Kunjani? Wazibona semuhle kakhulu selamandla kakhulu. Waqina senjani esewini. Yikho kule ngozi khona ubona wakhohlwa owamnikeza ubuhle bakho. nasinda. Lilithintile ukuthi ingozi bani ingozi ekhona ekuthini babukeli labalaleli ungaziphakamisa uThixo yakwehlisa Uzakwehlisa. so okuqhakathekileyo lapha ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa kuphela omele simthembe nguye yedwa omele simkhonze. Ngizafuna usibalela amavesi zakweqa u12 verse 5 ngoba nguye obeyindinyana yethu okufunwa ekhanda. uMahubo ngo9 verse 18 lo 40 verse 17. Kodwa abaswelayo kabayi kukhohlakala ngokuphela njalo lethemba labahlukuluzwayo kaliyi kuchabalala. Verse 4 chapter 40 verse ngelika 17. Yeah. Sorry ngisayivula. Chapter 40 everse ngelika 17. Right. Abesesithi kodwa mina ngiyahlupheka ngiyaswela sengathi uJehova angangikhumbula ulusizo lwami lomkhululi wami oNkulunkulu wami ungalibali. Ungalibali. Uma singaphambili sifunda amaHubo 113 verse 7 lo 146 verse 6 usiya ku10 lo 41 verse 1 usiya ku3 alamagama angana yahambelana. Sifumana sifundo bani esiqondana lathi lamuhla ikakhulu kula amavesi. Ngayiphinda nxa sesiwakhohliwe kodwa nxa kuJames 1 verse 27 kungezelela laphana uyathinta indaba yokukholwa okuqotho kumbe indaba yokuthi sinakekele izintandanda abafelokazi labo bantu kabala kuzivikela ngezinye indlela sithi uNkulunkulu nguNkulunkulu wabantu bonke abaswelayo labazuzayo kodwa kakhulu abaswelayo uThixo ufunyaniswe lesizwe kubo ngoba bezintandane benjalo bayathola ukudla bayathola yonke into. So ngezinye indlela babukeli labalaleli asinanzeleleni lapho esiphila khona ezigabeni esikizo kule ndawo ezabo old people's home singalandisa indaba ezinjengabo Ntembeni singakhangela indawo ezinjengabo ezigcinelwa khona abantwana abangela abazali abadinga usizwa yithi. So lapha siyakhuthaza ukuthi asikhangeleni uThixo ukukhangeleleyo kithi. Ukungezelela khona phana sinanzelela ukuthi sivezela ukuthi uJehova ukusiza kwakhe kakufiphalanga akukhangelanga abantu thize. Ukhangele wonke umuntu nje odinga usizo. Sinanzelela ukuthi amabalana la umnyanga loswelayo usivezela ukuthi lakhathesi ulonke esinakekela wonke umuntu odinga usizo uJehova uzafunyanela usizo. Lokunye akuyokuthi ukuthi andiyabona yiloba kuyini esilakho omnye lobayo uthi yena imali esandleni somKristu iyisivikelo kulabo abaswelayo uthi iyisinkwa kulo lambileyo iyisembatho kulo onganjani ohambaza. So lokho esilakho uyabona mfundisi abanye abantu abasengozini ngabampofu abayanga ngoba imali vele siyayisebenzisa njengesivikelo sethu. Uyathenga inkululeko ngemali umuntu le mali vele ulamandla. So abampofu ngabanye abantu abasengozini abaswelayo abantu intandana sebeqambile abafelokazi kunenge okwenzakalayo labantu abagqilaziweyo leminye imhlobo esikhangelela phansi esikufundayo namhlanje ukuthi uJehova ilihlo lakhe lisebantwini bona leyo uyabanakekela ukhangele badalwe nguye wena lami sikhangelelwe futhi uJehova usebenzisa wena lami ukubana siyizandla zakhe angithi vele ukuthi sinakekele bona laba abantu khepha isikhathi esiningi sitholakala kuyithi futhi esinjani esibancindezelayo. Ngithemba siyezwa abalaleli ukubana izikhulumo zithini ikakhulu ngovesi ka18 ngithemba engasiqinisa ngoba ithi yona abantu abaswelayo kabasoze bakhohlakale ngokuphela. Yebo ngakhaya ngani bakhohlakale kathesi kodwa sozokhohlakala njani ngokuphela. Luyeza usuku lokusukuma kwakhe njengesihloko sethu salamhlanje.
Siyakubongela lokho. Singakadluli mfundisi khonapho singananzelela indlela uJehova anakekela ngayo abantu laba. Lathi njengabalandeli bakhe kufanele ukuthi sibe yivoice yabantu laba. Singatholakali kuyithe sibanyathezelayo lapha abanyathezele khona. Asenzeni okusemandleni ethu ukuthi banganyathezelwa. Ngifuna siqinise inkulumo leyo echoyo ngalo mbuzo ukuthi kwakukhangelwa njani umuntu wenza okubi emuntwini ohluphekayo. According to Deuteronomy 15 verse 7 kusiya ku-11. Yeah. Babemele baphathwe njani abantu? Ngasibala lapho uthi nxa ekhona ungumyanga nguvesi 7 ku chapter 15 Deuteronomy. Phakathi kwabafowenu emadolobheni la uJehova uNkulunkulu wena alinike wona lasemazweni eliwaphiweyo lingabi lezi zinhliziyo ezilukhuni loba ukuba ngabancitshanayo kumfowenu ongumyanga. So nxa kuyikuthi babe buya becela ulutho ongakhangelelwanga ukuthi sibanciche. So ngezinye indlela laba abantu ukukhangelela ukuthi lakathesi bakhona seke sihlangana labo ezitaradini bayabuya enxeka boni uyacela ulutho ukukhangelela ukuthi simnike nxa ngilalo. uJesu vele Yes. uJesu ngiyakhumbula umama lwana akuyamthela amakha. uJudas uthi yena adlalisiwe amakhala abesinikeza abanjani abampofu. uJesu uthi hayi abampofu vele lizahlala linjani Lilabo. khonapha ekuthi uJesu ukuthi hayi lesizukulwane bazabe belokho bekhona Yes. lizamele libanakekele. Ungaya ku Deuteronomy khonapha uzafumana ukuthi uJehova eletha lemlayo lemthetho ebanikeza abantu bakaIsrayeli wenza ngabomu kwaba deliberate ukuthi aba bantu banakekelwa njani. KwaJuda kwaIsrayeli rather loba kwakulinywa kwakuchiyo kuthile ukuze banakekele kwakuthi awuqedi yonke into. uNkulunkulu wahlala enakekela so ikhe yakhe uthando lwakhe luhleli lusebantwini bona So labo. okutsho mafore ukuthi uNkulunkulu engathatha swabuthele ayithi joko inotho kuwe lapha uthi zero engafaki lutho abesesimo besekhawunti wena uzakwenzani kulowo muntu kakhulu. Ungabuye emulini khona abamfundisi uyazi kwesinye isikhathi ngamangale uthola ukuthi wena uzafundisa umntana wakho esikolweni esidulayo akulalutho olubi khona pha kodwa wehluleke ukuthi lo mfowenu umhambise kusikolo kumbe se$20 angithi so khona lokho uthi wena wenelisa ukuhambisa lapha nakekela labo bazile abampofu labaswelayo bona laba ngela lutho ukuze thina siveze uKristu sibathande sibanakekele ngoba wayekwenzile babekhona babelamba bengela lutho kwakuthiwa izachiya lapha bekhona khonapha ukuze kubonakala ukuthi kwaIsrayeli kulo Jehova onakekelayo. Ukungezelela khonapho nginanzelela ukuthi kwezinye izikhathi abantu siyabasindisa abayanga labaswelayo ukuthi ngiyabona ukuthi vele kenelisi sesithi nanko uzanika sokuphindiwe. Uthola umuntu uvele ungumyanga selesikwelede angasoza fasikwanisa. Kwezinye izikhathi balaleli lababukeli kasinanzeleleni yebo abanye singababoleka but omunye la uyabubona ukuthi ngaze ngimboleke kayini. Ngcono enhle umnike. Yes, lapho. Alright. Siyabonga kakhulu kuzwa amagama anjengala. Ngileqiniso bana asiqinisa bana uNkulunkulu onika abanye umnotho thize avumela abana bahlole laba banothile ukuthi bazabaphatha njani. Kuhle sifunde ukuphatha ngitsho abayanga lezintandane ngendlela uNkulunkulu azimisele ngayo. Bengizabuza ngithi thina lamhla kukangaki sizihlupha ngabaswelayo phakathi kwethu. Ngithemba ngade silalele iphintiwe lindaba ukuthi sizihlupheni abantu abanjani abaswela baphakathi kwethu. uJehova kasoza uthi ngabasusa Asoke vele bazahlala bekhona. Anzange leslogan samazwe sokuthena by 20 something. Uya kwesokuphelile emhlabeni. Ungaphila. Yeah. Vele khona Matthew 25. Sorry. Matthew 25 uyayithinta yona le ndawo. Yikho phela athinta khona la ngibona ngihambasi. La ngibona ngilambila lenginikanga ukudla. So i-emphasis ukuthi even sonke lapha esiphila khona kulokho kuphindwa kuyagcizelelwa asihlaleni sikwazi ukuthi kulenye ibasket yabanye abantu abaswelayo. Yes. Akusibalele amahubo ngo82 verse ka1 weqe uye verse ka6
uzabuye ufunde futhi lo 72 verse ka1 ngizakutshela ukuthi zakuma ngaphi. Verse ngelika 1 uNkulunkulu usesihlalweni emhlanganweni omkhulu nguye owahlulelayo phakathi kwabo uNkulunkulu. Right. Verse 6 ngathi lingoNkulunkulu lonke lingamadodana akhe ophezulu. Ulungisela kufunda u72 verse 1 u6 lo 12 usiya ku14. Angeke ngikhangele leli verse. Right. 82 verse 1 lo 6. Wahlulela kubo uNkulunkulu uverse sathina ngathi lingoNkulunkulu. Sizwisisane ngale verse. Ngathi lingoNkulunkulu. Nxa ngikhangele umdala kumele ngibone uNkulunkulu kuye yini. Into echazwayo lobu ungakhangela siqalile la ulimo olusetshenzisiwe nxa kubhalwa even ibala elithi uNkulunkulu kusetshenziswa ibala elincane angithi phela elifana lamabala nxa kusetshenziswa kukhulunywa ngezithixo izithombe othixo libala elincane vele kusukela ukuthi uNkulunkulu vele edala uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuthi hayi lani ayekutsho ukuthi lile authority kwabanye lilamandla kwabanye abantu abathile hathi ukuthi sesimele sikhonzwe vele ungakukhanyela vele umuntu olamandla kuye vele uzananzelela ukuthi uyalawula nokuthi abuye isikhathi bani uNkulunkulu uthize kuye ngoba uNkulunkulu okuncane so ulima akutsho ukuthi ngelaba abakhonzwayo utsho ukuthi yena nguye uNkulunkulu nguye okhonzwayo sireporta kuye. Yes, ngathi. Akusithintele u72 verse 1 siya phambili. 72 Yiphe inkosi ukwahlulela kwakho o Nkulunkulu. Lokulunga kwakho indodana yesikhosini. Uza kwahlulela abantu bakho ngokulunga. Labahluphekayo bakho ngemfanelo. Izintaba zizaletha ukuphumelela ebantwini. Lamaqaqa azaletha izithelo zokulunga. Uzabavikela abahlukuluzwayo phakathi kwabantu. Uzabavikela abahlukuluzwayo phakathi kwabantu asindise abantwana balabo abaswelayo afohloze umncindezeli. Uzaphila kokuphela njengelanga njengenyanga kuzo zonke izizukulwane. Yana ku12 Verse ngelika 12 ngokuba uzakukhulula abaswelayo abakhalayo kuye abahluphekayo abangelamsizi. 13 Verse 18 uzabahawukela ababuthakathaka labaswelayo asindise abaswelayo ekufeni. Siyabonga abathandikazi singaphambili ngamavesi azayifika kuverse 14. Lona u72 1 uzefika kubani u7. Mandla bani ayephiwe amakhosi ako-Israyeli phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. Lawo mandla kwakumele asetshenziswe ngayiphi indlela na? Lakathesi mfundisi umuntu angaba lamandla uya abuse angazi ukuthi singakubeka sithini. Akaphathi ngendlela enhle. Uyabe sezibona ngathi yena nguye lamandla phezulu kwabantu bakaThixo. Lakathesi babukeli labalaleli nxa uThixo esibolekile amandla ukuthi sikhangele labo esilabo kuhle ukuthi sisebenzise ngokunanzelela ukuthi hayi ukhona ophezulu kwethu ophethe intambo sijayele ukuthi njalo omunye la. Yeah. Nje sitsho maphosa ngindlela okuletha ngayo mfundisi even umbuzo wakho waqala lwana ngibona uphendulwa ngamavesi ona la ukuthi lingoNkulunkulu njani yini elilamandla kulaba bantu kwaIsrayeli babekhangelela ukuthi amakhosi la anti inkosi lana esezulwini bese kusiba lamakhosi beqalisa ngoSawuli bathi sicela ukuba lamakhosi lenkosi sifane lamanye amazwe sokuthiwa lo ukwahlulela kwakhe kumele kube kuhle kuhambe ngalindlela ngaletha umzekeliso ofana khathesi lobu ngayikhotha uzathola ukuthi umantshilwana simbiza njengenkosi Lord my Lord your worship ndiyabona asikuthi siyamkhonza hayi libala elisetshenziswayo lokulethana inhlonipho thize angithi phela sokulaba bantu okwakukhangelelwe ukuthi loba sibusa babuswe ngobuqotho ngamakhosi la banakekelwe basivikelwe bangasweli. Yes. Lezi zahlelo zowela phezulu kwabani nxa ngikhana kuyini okumqoka okwakumele bakuqaphele ekusebenziseni amandla abo kuyini okumqoka
uyokuqaphela ukusebenziseni amandla abo. Ngicabanga ukuthi okunye wakhona kuthintwe ngumaphosa laphana ukuthi amandla wona la abe ayilemngcele thize singabi ngabantu abancindezela laba bantu esibathungamelayo kulethwe ukuthula kulethe kukhanye ngoba nxa wena uthungamela uyinkosi uthungamela uveza inkosi yana esezulwini ngibuye lapha abanye silabantu abasebenzelayo kulabantu esibaphetheyo lasemabandleni lapho esinikezwe khona amandla thize lapho esithungamela khona abanye abadala bebandla abanye abafundisi silomhlambi esiwuthungamelayo ekuthungameleni khona lokho kukhangelelwe mfundisi ukubana sithungamele ngothando singa-abuse amandla wona la singancindezeli abantu babone ubaba usezulwini. Njalo ukuthi ube ngumthungameli ayisukuthi kumbe enxe wena sunguNkulunkulu omele sikukhothamele. uThixo uyabe kunikile lithubo olinikiweyo okumele ukuthi usebenzise usazi ukuthi ukhona ulawula impilo zabantu onguyena umthungameli wabantu bonke. Okay, so lapha kuyakhuthazwa bona abehluleka bahlulele ngendlela eqondileyo Justly fair ngoba labo bazakugwetshwa ngalokho kanjani abakwenzayo. Angeke ngikhangele lokho. Kuyini okunye sekufundayo ngamahubo 82 verse 6-8 ubuhlungu obubangwa yibobi bomhlaba lapho ubona abantu bemsekela nje umuntu baqume amakhanda abantu okomuntu equma inkukhu bamgqokise ithaya lemota bamchise ephila badabule izisu zabazithweleyo. Lezihluku zonke ezisabeka ezenzakala ngaphansi kwelanga kambe uNkulunkulu kaboni umbuzo ozibuza wona ubusa njani izinto ezinje ukholo lwakho lungema njani na lungaqina njani emumweni onje kumele ubheke ngaphi okuza kukunika amandla okuqina nxa ubona izinto ezinjani zizenzakala lapha lalapha yana. Engakutsho mfundisi uThixo lapho uyasikhumbuza la ukuthi thina njengabantu siyizidalwa kuya mortals singabantu abafayo so nxa sisifa no one is above uNkulunkulu kakula omkhulu kumbe sithi thina nguye lomthetho wonke umthetho usezandleni zikaMlimo so thina njengabantu nxa sibona konke lokhu kusenzakala kasikholweni ukuthi uThixo one day kuzadlula lokhu ukuncindezelwa lokuthi abantu bathatha umthetho bafake ezandleni zabo. Siyabonga. Kuningi okwenzakalayo mfundisi. Umnyaka lo esidlule kuyo usuyaphela kuqhamuke impi ebesingayikhangelelanga. Uthole ukuthi kuya-attackwa lezibhedlela. Abantu besiyathola impi le-Israel le-Palestine. November lo October ngithi. Uthola ukuthi abantu bahlasele abantu besendaweni yokuphephela becatshe esibhedlela behlaselwa khona lapho umthetho wempi vela ukuvumi khona lo ngiyekuthini uJehova ukhangele ngabantu abasekuhluphekweni abantu okumele ukhangelele ukuthi wena ubaphathe kahle ngoba ngolamandla ngaleso sikhathi so ekwenzeni kwethu konke esingakutsho uJehova lo ukhangele endakayi yala ethuli uzakuma angenele alungisise izinto zonke zona lezi. Maybe isikhuthazo lombuzo engabuza noma ngubani ongilaleleyo namhlanje noma engaphi womhlaba ngothona kathesi wena ulamandla bani phezu kwabanye abantu na ulamandla bani phezu kwabanye abantu na ungumzali ulamandla bani phezu kwabantu abakhona. Ungutitshala ulamandla bani phezu kwalabo olawo umphathi wesikole ulamandla bani phezu kwalabo onjani olawo esigabeni walawo mandla olawo uwasebenzisa njani kwabanye abantu engakutsho kuphela ukuthi ngithi mina qaphela kakhulu akusifundele amahubo 58 verse 6-8 khumula amazinyo emlonyeni yazo hawu Nkulunkulu zikhumule Jehova izingavula zezilwane yekela zinyamalale njengamanzi agelezayo zithi lapho zinweba idandili ngayithundubale imitshoko yazo
njengomnenke uncibilika uphele. Yeqhawe kumahubo 69 verse 22 azukwabala wonke 69 verse lika 22 22. 69:22 sengathi itafula abalidekelwayo lingaba ngumjibila, sengathi lingaba yisijeziso lesithiyo. yana ku 83 verse 9 83 verse ngelika 9. 83 verses 9. Sorry, 83. Yenza kubo njengoba wenza eMidiyani, njengokwenzakala kuSisera loJabhini emfuleni iKishoni. sisingabala lamanye amavesi ayehlukeneyo u94 verse 1 usiya ku2 lo 137 verse 7 usiya ku9 okhuluma ngeBhabhiloni angithi yena leyana. Yes. Ngubani lapha oyisithunywa sokwahlulela kule imibhalo na? Amavesi la angaphezulu akhuluma ngubani na oyisithunywa yena lo kanye othiwa kenze njengalokhu wenza eMidiyana? Ngubani oyisithunywa senkosi? Asixoxeni. NguJehova ngokwakhe umnini mandla wonke. Ngiyophindisela izizwe. Nxa esephindisele selungisisa anti sikhulumile ukuthi bana labantu uyabanakekela akayikuthula wakwenza eMidiyani wangenela. Ngikhumbula futhi eGibhithe wangenela behlukunyezwa for 400 years. Yeah. Akalange ethule. Yes. Wangenela kwafa amazibulo. Nxa esengenela uJehova, nxa eselungisisa izinto, ibutho lela esikhulume ngalo, nxa selingenela selilungisisa izinto, uyabe ube lomnyama omkhulu ukuthi ube ungale. Asikhulekeleni ukuthi sibe sehlangothini lwakhe ukuze thina asivikele, not ukuthi yena alwe lathi. Ngeke saphila la saphepha. Yebo. Okunye sikunikwayo lapha ukuthi thina singasebenzisi indlela zethu, ikakhulu nxa uNkulunkulu nguye ozahlulela abantu. Isikhathi esiningi sanda ukuthanda ukungenela enxa ubone ukuthi ubani kayenzi kahle. Lapha sikhuluma abantu abancindezela abanye abantu. Ukuthi hayi wena la ungabe unguluyalo lokuthula ubone ukuthi uyancindezela. Hayi lapha babukeli labalaleli esikunikezwayo ukuthi yena lwana oyenza kubi umkhulekele. Sisesanika uMateyu 5 verse 44 othi yena thandani izitha zenu lizikhulekele. So uThixo nguye ozaphindisela ngokulunga labo abancindezelwe. Nansi indaba enkulu ukuthi abantu bakwazi ukuthi uThixo nguye njani Singakufaka emandla ezandleni zethu. singafaka ezandleni Phindisele nazo siyakula ukuqala impi vele. yeah. Ukungezelela khona lapho singabakwazi ukuthi uNkulunkulu uyazi uzasinika isibindi lokuhlaliseka. Kwezinye izikhathi siyakhathazeka, ungeza umuntu esithi umbe emahofisini amakhulu ungeza uthi hayi indaba yakho sizwakele. Uyahamba uyelala ubuthongo behle mfundisi ngoba uyakwazi ukuthi kuzalunga. So lathi phakathi khethekile esiphakathi izikhalazo lezinhlupho zabahluphekayo ihofisi enkulu iyakusebenza khona lokho. Nginanzelela ukuthi ijustice iyabuya ngesikhathi. Iproblem ubuhlupho olusuka lube khona ukuthi sifuna izinto zenziwe ngendlela yethu ngesikhathi sethu. Yikho uzabona ukuthi omunye uzothoba ubani wagamula ubani wambulala esethethe indawo kaMlimi ukuthi yekela ngizisebenzele indaba le. Balaleli lababukeli singazithathela indaba sizifakele ezandleni zethu kuyonakala. Sisiyabona into masilalele balaleli ukuthi izikhulumi ziyasicebisa lapho ukuthi na hayi bathandekayo kungaba lokuphatheka kubi ngaba lakho konke sikubona emaceleni kodwa yena lumahlelo omkhulu kathokoze ngalokho abakwenzayo. Singaboni isihlupheko sifana uyathokoza kanjani kathokoze njalo sebechile ukuthi kukhona ozakwenzakala. Inkulumo esifumana kumlobi wamahubo ikhuzani ikakhulu nxa singacabanga ngombuzo oqakatheke singawufumana ukuthi Deuteronomy 27 verse 9 kuya ku16. Ukhumbuza ngodaba lweziqalekiso ezinjani kulabo abangazi ukuphatha kahle abanye abantu. Kwenzakalani? Deuteronomy 27 verse 9 to 16. Emva kwalokho uMosi kanye labapristi abangabalevi bathi kuwo wonke uIsrayeli, thula uthi zwi we Israyeli njalo ulalele khathesi
selingabantu bakaJehova uNkulunkulu wethu. Lalelani uJehova uNkulunkulu wenu futhi lilandele imilayo kanye lezimiso engilitshela zona namuhla. Ngalona lolo suku uMose walaya abantu wathi, nxa selichaphile umfula iJordani, kuzakuthi izizwana ezibalisa esako-Simeoni, esako-Levi, lesako-Juda, esako-Isakhari, esako-Josefa kanye lesako-Benjamini zizakuma entabeni yaseGerizimu ukuze zibusise abantu. Kodwa izizwana ezibalisa esako-Rubheni, esako-Gadi, esako-Asheri, esako-Zebhuluni, lesako-Dani kanye lesako-Naftali zizakuma entabeni yase-Ebhali zimemezele iziqalekiso. Siyabonga. Esikudinga bathandekayo ubana akasoze ahlale ethule umdala. Umdala wezinsuku ngithi. Yes, ungabona uPsalm 137 esikhulume ngalapha eqaliseni. From verse 7 kuya ku9. Babe phakathi kokuncindezela okunjani? Umthandazo wani nalo? Sike sayifunda kuviki ephelileyo indaba kaPsalm 137 ukuthi abantwana bako-Israyeli babe sekuthunjeni njalo benanzeleli ukukhonza kwabo anti iJerusalema isidiliziwe. So nxa sebelapha ekuthunjweni kuthiwe kabakhululeke beyenza izinto kade bezenza ngendlela enhle, bathi angeke thina siphakathi kokuncindezelwa lisitshele ukuthi sibe lentokozo thina siphakathi kobunzima. Angeke ngikhangele mina ngathana uyajeziswa yimi kumbe yajeswa ngubani bani noma ngiphe inkosi isikhathi esiningi yikho ubona abantu begqokiswa amathaya umuntu athiswe ephila kunjani kanti uswazi kaNkulunkulu nalo njani uJehova uswazi lwakhe lulomusa ulothando yikho phela uDavid wathi hayi kungangcono ngwele esandleni sakho ungasibona isandla sakho ungawukhayini kwangani kulukhuni kodwa ulomusa hayi thina silamusa sichaya sihle siqede lempande sisiphuni unjalo umuntu so izikhathi zonke asikhaleni singangcono ngilungisiswe ngumdala ngokwakhe ngoba uyangazi and uaddressa khona lokho kuluhlupho kuphela ufuna ukuthi angihlenge njalo. Ukungezelela sinanzelela futhi ukuthi uyasixwayisa izinto zingakawonakali. Ungakhangela kathesi sifunda ukuthi hayi nxa kuyikuthi balaleli lababukeli ubungomunye walaba abacindezela abanye. uNkulunkulu uyabe sinika ithuba lokuthi sitshintshe senze kahle. So ukwenza kwakhe kafanani lo muntu oyabe uthe ukumaka mfundisi ukuthi ngabe ngumangile ukuthi once usenza wrong ngibuya loswazi kuphela but uqala khulume lathi asincenge. Njani? Azike sezwa yena abantu nxa esehlukuluzekile umuntu kakhulu. Kuyini okusifike phakathi kwethu kwesinye isikhathi uzithola enqondweni yakho usulesifiso sokuthi uNkulunkulu asakaphindisele ikakhulu abenza okubi kwabanye abazalwane amahubo la esiwafunda kufana aqondisa njani asisiza njani ukubeka indaba le endleleni eqondileyo na. Yazi kwakuthiwe isikhathi eziningi mina lawo mfundisi kuthiwa sizonda esikuzondayo yikuzibona thina. Usawuphendula lo mbuzo ngithi mina uSteven bamkhanda ngamatshe. Kungomnye umuntu engafisane ngalabo abakhandwa ngamatshe wayezaphuma yena uPaul aqedisa. Sizonda ukuzibona thina kwabanye abantu. Ingqondo yethu vele ngiyokufuna ukuphindisela izikhathi zonke. Right. Njengoba sithe kungangcono uwele esandleni sikamlimo. Ingqondo yethu thina kukho konke yilo bakuyini okwenzakalayo. Sikhangelele ukuthi ngabe kwenziwa ngendlela le siphindisele. Vele khona lokho kuyasinyenyela izikhathi zonke engqondweni zethu ukuthi loba sibona abantu ukuthi hayi ngabe nhle ngiqedelane laye ayisiyo ngqondo kaJehova njengoba usulethile yena leni kaStefano lo Paul ngangiyahle mfike ngidilize ngibulale bonke akade bebulalana uStefano yikho ubona embalini mlimo indaba yesiKristu ukuthi ama-Crusaders babe sithi bona benzela uNkulunkulu kanti kudilizwe religious liberty usithi wenzela uNkulunkulu babhidliza kufoswa abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngamandla. uPaul wayengasoke waphuma khona lapha ngoba thina sibekezele. Yes. Ukungezelela khonapho kwezinye izikhathi abanye bangasenzela intembi mfundisi ngiyathi inkosi kubusise kodwa kungela kubusisa khonapho. Ngifisa ukuthi ngasibili
kuyamehlela okukhulu azubuhlungu. But aginye umhlaba ephila kakhulu sifunda ukuthi namhlanje ngendlela uNkulunkulu ayahlulela ngayo lathi kumele sifunde ukuthi labo abangaziphathi kahle sibakhulekele sibafisele ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabaphathisa baguquke ulimi kasiphathisa athi ukuthi umhlaba uthubaginye kuphele ngawo. Okunye ngunanzelelayo mfundisi siyabonga dade nozilaphana ukusincedisa. Okunye kubabukeli labalaleli ukuthi uNkulunkulu labo abangela kuzikhulumela. Kwelinye ilanga uNkulunkulu uzabakhulumela. Amen. So uNkulunkulu is aware. uNkulunkulu uyazi. Uyakwazi konke okwenzakala phansi kwelanga. One day uzahlulela ngokulunga. Akukhangela amahubo ngo96 ivesi ka6. Verse ngelika 6. Sorry that semkhangele ngayisiwe. Inkazimulo lobukhosi kuphambi kwakhe. Amandla lobukhosi kusendlini yakhe engcwele. Mupheni uJehova welina zimuli zezizwe, mupheni uJehova ubukhosi lamandla. Siyabonga kulabo 99 verse 1 siyakufola uyathinta into enjani ihambelana naleyo. Lo 132 verse 7 kuqalela ngaphi kwahlela kukaNkulunkulu? Impendulo esizithola lapha zimumethe impendulo bani kithi na? Udaba lwethempeli lusisiza njani? Njalo lokho sizula ivesi liyana endlini yakhe. Izikhathi zonke ngakutsho ngethempeli. I-sanctuary yikho lapho okule mbali yonke yosindiso lwethu lokwahlulela. Ungabona ku-sanctuary yikho kwakucina laphana sokuthethwe imbuzi kaZazela. Izono zonke zifakwe kuyo. uSathani lesono sidilwa laso ku-sanctuary. Umpristi ancengele uIsrayeli. Isoni sinqoba laso ku-sanctuary. So ku-sanctuary siyabona ukubana uNkulunkulu uyahlulela. Ku-context esifundo sethu sanamhlanje le sanctuary kuhamba ndawoni ngeke wakwahlukanisa. Lalabo abancindezelwayo isiphetho sendaba ku-sanctuary khona phana. Usaphambili. Yes, ebengisakutsho ukuthi lobu ungakhangela indaba kaAsaf nxa wayekhuluma uthi yena isiphetho sababe abancindezelayo bonke lesa ngaze ngayangena ethempelini ku-sanctuary ngabona isiphetho sabo. Usibona ngaphi? Ethempelini. Yes. Isiphetho sababe. So kukho konke sihlobo esithandekayo isolution yethu kumbe isiphephelo sethu sikuJehova siku-sanctuary ethempelini lakhe. Asambeni khona laphana sahlulelwe ngoba yena nguye umahluleli oqotho. Siyabonga. Nginanzelela ukuthi indaba ethabanikeli le indaba futhi elokuthethelela ukuthi labo abavumayo izono zabo uNkulunkulu uyabathethelela. So kusinika ithemba elokuthi khathesi sisizwa amaphutha ethu ukhona ukuthi asilungisise sendaweni yakhe engcele mele izindaba kungonakala kuyalungiseka ngoJesu. Okunye sikuthola emfundisi ukuthi uJesu kade sungaphi. Usanctuary. Usendaweni engcwele uyasincengela. Nguye kade ohlezi esihlalweni sobukhosi sokunene sikaNkulunkulu. So uKristu ukhona nguye umeli onguyena okumele ukuthi ngasonke siyazinikela sinikele impilo yethu kuKristu ukuze konke lokho esikubonayo ukungahlulelwa ngokulunga singabambelela kuye ekugcineni kwesikhathi uzakuza njalo ezochitha. Ngizakubuyela la nkulumo ngithatha lapha atsho khona mphinde ngibuye la senkulumeni mahubo 73 verse 17 echiyo ngumafolo ukuthi ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu ngabonisisa ukuphela kwabo. Abantu ukhuluma ngokuphumela kwabantu ababi wazwaphosa watshelele ukukholweni kwakhe. Nxa sisizwa ukuthi ngafika ethempelini ngabona isiphetho sabo sibona ithempeli selinjengani. Alifani le-court kube ukuthi i-judgment yikho lapho kwahlulelwa khona. Yikho okuba lesiphetho okuphela khona indaba zonke. Yes. Kuyini okukhona okwenza kwahluleleke ngokufika ethempelini okusethempelini?
okusethempelini okuqotho kulaphana kulomthetho More umthetho like kaJehova yiwe sahlulelwa ngawo. Yes. Yes. Kuthi ukuthi bengenza konke abakwenzayo usesukela phana sebonke lezi zenzo ziphambene nomthetho. Esefike ethembeni sebonke umthetho uthi abenza so labenza so. Ngize ngikhumbula amazwi lana uthi thokoza nsizwe ebutheni wenze konke. Lami ngithi thokozani baphathi senze konke. Kodwa asazini ukuthi uJehova uza kusahlulela. Uzaletha konke imisebenzi yethu ngaphi ekwahlulelwa. Yeah. uRoma 8:34 leli verse likhanyisela njani ukuthi okwenziwa nguKristu endaweni engcwele njalo adukhuluma kuzindaba ezinhle kwabangabakhe na. Kumele siphethe ngendaba ezinhle phela. Kuzindaba ezinhle ngoba uKristu uyasincengela. All right. Yes. Omnye uthini? Livesi nxa isitsho kukho konke akusena kulahlwa kithi njalo ngoba siyabe sikwazi ukuthi uJesu uyesimeleyo ukwahlulela kwakhe kuthembe kuqotho. Yes, uzakuma alinganise into zonke. Siyabonga. Ngaba lamazwi akho okucina? Ya amazwi okucina kubabukeli labalaleli singaya kumaHebheru 11 verse 36. Sizananzelela ukuthi abanye bahozwe ezintolongweni bafakwe emajele umvuzo kabawamukeliswanga. Kungakhanyakala ngathi uthule babukeli labalaleli. uMichael uzavuswa, Michael shall stand. Uzakuma kwelinye ilanga uza kuvuka uKristu asimele. Kulabo abangela voice uzasikhulumela. Siyabonga. One word abese sikhulekela umdala. Alright, siyabonga. Mina nginanzelela ukuthi entweni zonke kasazini ukuthi uNkulunkulu uza kusukuma, kasiphileni kuhle. Amen. Senze kahle. Amen. uJehova uthembekile sihlobo esithandekayo. Yiloba kuyini esingena kikho uza kulinganisa. Sicelani basimthembe uJehova asikhangelaneni siphathane kuhle. Kukho konke sikwenzayo udumo lobukhosi kabuye kumnikazi. Singaziphakamisi asiyeni kuJehova sithwalelane imithwalo siphathane kuhle lasemsebenzini loba ngoba sazi ukuthi uJehova uza kwahlulela nxa isahlulela uyasivuzisa ngaye njengokwemsebenzi yethu. Umlimo lomusa abelathi. Amen. Asibeni lethuba lomthandazo. Baba Jehova mahlulo lungileyo asidinwa ukuza ngakuwe siza ngakuwe siphetha sona lesi sifundo sicela ukusizwa nguwe wena uzakwahlulela umhlaba sisize ngesifundo sona uthi sizwisise singancindezele abanye abampofu abaswelayo abangenelisi ukuzimela intandane labafelokazi basize kakube le shift endleleni esiphathana ngayo ngoba labathungameli ube labaphathi belizwe labebandla basize ukuze bahole abantu ngendlela wena oloyisa ukubana ngabe baholwa ngayo esikwaziyo ukuthi uzasenzela ngoba sicele kuwe mahlulo lungileyo. Ngumthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu yakholeka. Amen. Amen.